Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da njegova zemlja ne može da se razvija izolovano od celog sveta i da mora da se fokusira na razvoj sopstvene tehnologije i podršku kompanijama koje se brzo razvijaju. Očigledno je da ne možemo da se razvijamo izolovano od ostatka sveta i nećemo. U današnjem svetu nemoguće je sve zaokružiti i postaviti ogromnu ogradu, to je jednostavno nemoguće, poručio je Putin na sednici Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte, prenela je agencija TASS. Ukazao je da antiruske sankcije predstavljaju ogroman izazov za zemlju, ali da Rusija neće odustajati, već će se još intenzivnije razvijati koristeći postojeći potencijal. Jasno je da je ovo veliki izazov za našu zemlju, ali mi ne samo što ne nameravamo da odustajemo ili, kako neki od naših dobronamernika predviđaju, da se vratimo decenijama unazad. Naravno da ne, naprotiv, shvatajući ogromnu količinu poteškoća koje stoje pred nama, mi ćemo intenzivno i kompetentno tražiti nova rješenja. Efikasno koristiti postojeće suverene tehnološke rezerve i razvoje domaćih inovacionih kompanija, rekao je Putin, preneo je Interfax. Ruski predsjednik je priznao da je sve ovo izuzetno težak zadatak i dodao da su ruske vlasti svesne toga. Poručio je da su potrebne mir podrške razvojnim institucijama i napomenuo da je neophodno razumeti kako će se to uraditi u uslovima sankcija. Ponovio je da smanjenje siromaštva u Rusiji ostaje jedan od glavnih ciljeva nacionalnih projekata. Jedan od naših glavnih nacionalnih ciljeva, o čemu stalno pričamo, je poboljšanje ekonomske situacije naših građana, povećanje njihovih prihoda, posebno za van građane koji žive, najblaže rečeno, skromno, odnosno glavni cilj je smanjenje siromaštva, kazao je Putin.